Ia, whaatalo whātu le ang swafa malamalo Yesu Kiriso le tu lao le afi. Ia, le whaafonga anga nei a tātou paanga. Ia, meso le lo si o tātou o tiru. Ia, usi mai lola whaafonga. Usi whaapoponga le o tātou o unanga I tala mai Samoa. E pei o le mase ni ai whai unga ni wa yaso. O le aso la nafi lea no whatoa whai e Leoleo morianga le tau lea tala vau. Lea la sola e se mai ma le nofuanga sa faanofoesea ai le lua vai aso talu wai. O ia leo Ioane ta wala mai Bonifasio me le afio anga vai toloa. Lea sa sola ese mai ma se apitanga na faanofoesea ai moa. O Ioane na malanga whaatasi mai ma se pase se siria ma le lua se lau tangata. I le aso sfulu wha o ke topa mai ni usila. Ma o ia o tangata sanga lue wha vai taimi. I ni usila lea wa mai al kon karate na whainga luenga ai. Na sau noa le afio ngal so opon tanga luenga Leoleo ia awa pa au longo I tino Filipo. O lo o Molia le ali le Morianga I tasi. O le criminal nuisance, po o le soli ngā tūla whono o whaia, ua lama tia ai sanga le mua tangata sto tele. O le aso lus fultolo le masina le leo novema, leo o fofo e tūla e le ali le nei lunga le whaamsinonga whai tū mālo, e tali lo na Morianga, ma ua mai a foi o le tuina atu ai sana sala tupe, e lua afe tā lai tongina, o na o ngai o inga whaasoli tūla whono sa ia whaia, ua lama tia ai, le nofo file mu, ma le saonga le mua tangata le atunu u. E siria ma le tolus fulu tangata e se mai le pasesele nei. Sa faanofoesea ai, ona sa lotolo toi ni fale tupa le Western Union I Savalalo. Le nei alii, le ana o atu ai, I le tae au lea, na sola e se mai ai ma le nei apitanga. Nisi o tala o le tae au nei lea na amatalo I aisa I loilonga whaaloto I fale po se tribunal, ale matanga luenga Leoleo e whaasanga I le sta aveama kapeteni o le vaa na whanua lua. Ia taito se fuhant. O le nei loilonga na whaamania mai ele so upon tanga luenga Leoleo. Ia awa pa aulonga I tino Filipo e whaapea. O loo whaatauta ia lawa le komisi whaapitoa le matanga luenga Leoleo ato ai malo ia. Ale official lawyer sili. Leo lo tu lai mo le matanga luenga Leoleo. Ai o le tamaitai lawyer ia Miro Lui. Leo lo fina wina le mataupu. Ale tua taito. E peon sila fia le au whaafonga. O le aso whaale masino au kuso le tausanga nei. Lea na whaina I le vaa le na whanua lua I ngā tai whale o sa le lolonga. Mai o atu le lua vai aso na maua I le vaa I ngā tai. Ane o le wafu I sa le lolonga. O le nei loilonga po le tribunal. O se fuafuanga wa lewa na whaatatia ina ia maua le tonu. Ma le sao mafuanga uma. Nā lai o na paulia ma wha le tonu le vaa le na whanua. I le masino au kuso I sa le lolonga. Ua wha maonia mai foi o lo fuafua le kapeneta se komisi su e whaapitoa. Po se Commission of Inquiry, e atili, ma fuanga uma, na o le va ai sa le lolonga I le aso, ma paudi ai. Na whaadia le fionga te maitai pāle mea I a fia me na mi mta afa, I le autu stala I se teimi o tua nai, o le nei komisu e le o I loa tonu se aso e amatali ai. Ai o lea, o tau fia le kapeneta, o tango fia le kapeneta lona tala noa ina. O le amatanga le masino o se te ma te usanga nei lea na awina anto ele wha na whanua lua I Australia. Monga luenga to e wha lelea. E pei o na malanga mai eise au malanga whapitoa mai Australia. E awina anto le nei waa. Mai le whamasino nga e sfurutasi ma le awhatausanga lea na tuina anto ai le awhionga te maitai whamasino. Ia tolonga tāta whai mālo le langi tuala warren. Ia se te mai limas fulon tausanga le whalipui pui. Ona o molianga, o whesa o ta inga tau wheusua inga I tūlanga tau whainga a inga whai wha amalosi, mase teni titi. I tō laulonga le whamisinonga, o loo whaani ai o lea ri leo loo molia I afpulea I maua lunga mika. E au loto whaatasi man teni titi sfuru tau sanga na awhia. E whaapea o tau sanga e dua awhi sfuru ono. Ma ile aso mua muanga ile aso tolu tasi o le masino iu la I le awhia ango whai a aisa vai. Na awai e tuaife pulea I man teni titi le nei na awhia. I se semina na whaatau tai e le lotu. E whaapea na mua tau nuu ten titi I le pō mua na tupu e le whaalawe lawe e le whale sā. Ma whai tau ai sana tusi ai muri atu le tamale nei o Molia. Ma e whaapea na tango fusi atu le ten titi mai tua. Ma ta puni longa nona ngutu. Ma si I le ten titi anga I leisi tua le whale sā. I le mea pongi sā. Ma whaatino I loani winga matanga. I tō longa lama nei tua Leoleo. O loo whaali ai, na toi tūlai mai fo isi whai ngā ai ngā whai wha amalosi. Na wha atino e whapulea I le nei tēnei titi.
e ala lea, i le whaatino ina, i se tasi o whale le tā ua se itu lou, ale e kale sia lava, le ana ia whaamalo sia i fo, i sine i alo, toto. O le masino o ke topa le ana i loa aile nei o le tausanga i lua afes fulu onu, na i loa aile e whaafita auli, ina ua maitanga ten titi. Na afia, ma o le taimi le na, whaato asfulu tolu tausanga o sine i alo al toto, ai ua limas fulu lua tausanga te male nei, o lo o Molia. Sa te ene malo se pule a itua inga whaapea, o le tene titi lava na mana o e whaiese la whainga a inga, ma sa tau muri atu fo i a te ia, i le whale le tā ua, i le taimi na tupu e le whaalawe lona lua. O le taimi nei, ua whaalia i tō laulanga o le neima tā opo, o lo ua i tonga le tene titi na awhia, e tau whaangalo ai nei mawhitianga, no o i a te ia, lea sa whaalia, na tau o ai lava i mawhaufonga, o le tau pule ai lona ola. E luas fulu tau sanga se fua a mata, mo le to ese na whaia le awhionga te mai tai wha amsino i atonga tā, pe tai na to ese a mai nisa tau sanga masina. Ona o tūlanga i le i fonga, ma le sala i le nuua mai o na whaia i le na Molia, atoa ai malona a inga. Ai le ngata i lea, o le tūlanga o le whato a Molia lea o le neita ma, ini soli ngā tūla whono. Na to toe mai le sfurtasi ma le awhatau sanga i tūle fpulea i to ese, ina ia langona i leo ngaunga ma le matanga o soli ngā tūla whono na i whaia. E pe ona sauno alta mai tai whaamsino le matau tia o awhianga nei te niti laiti. I soli ngā tūla whono winga matanga o loo awhia i pea i aso uma. O se pepa o whaamtalanga mai le ofisa le awhianga le ministao ngā luenga, tele ia olo a fua fiti wā ai. O loo whaali ai o le te minei o loo whaatau tai e penga luenga whaaleleia mo le waalele le Samoa Airways, fitu tolo fitu valu o. Na sau noa le fionga ia olo, e lua ni ngā luenga te tele o loo whaatau tai e pea ina ia mautinoa. Ua mawhai le Samoa Airways o loo whaatau tai ni whimalanga inga whaavau malo po commercial flights. Whaali ai olo o nisi o wainga pito siri o ngā o ne ngā luenga. O loo whaatau tai mo le waalele nei, e au fia ai ma le whaamaunia whaatu la whanoina. O le waalele, po le Certificate of Airworthiness, whaapea ai ma lisi pepe pāsia mo whimalanga inga le air, po le Air Operator Certificate. Sau noa le fionga le ministai le ma whai ona i whaatanga ina le au ina mai o le nei waalele. E au noa masiaki tā ua nei, ina ia mauti noa ua ato atoa, e tu sai ma tūla whono whaavau malo whimalanga inga, ai mai se lava le pui o saunga le mu, o tangata whimalanga ai. O le teimi nei o lo whaawawina pea no whaanga solonga ruenga whaaleleia mo le siaki ina le waalele le Samoa Airways, i Perisipeni, Australia. E tu sa pepa o whaamtalanga e pe on tuina mai, o lo whaari ai le tuta au o lo ave i e whaamamafa le ministai a olo, o le mauti noa, e saunga le mu ato atua le nei waalele, a wā lava le mamalu whimlanga ai o Samoa. O le tala muli, o le asana nafi lea na whaatau tai eis whaamsinonga, e whaasanga i le sa avea mapule le ofisa whimlanga inga. Amerika Samoa, ia pesta Dennis Fimono, ma sa wala awina i moni mau moitu umai lua. O loo Molia pesta e long tam whai e whaamalo si o le tipoti mai Samoa nei, se urunga hale i tausanga e lua afes fuluono, e ui ele i uia au wala sao, e mawhai e o le tipoti mai le nei urunga li. I li poti mai le tale nei Amerika Samoa o whaali ai, o le aso an nafi le ana moni mau e li se la uwhainga luenga le ofisa o whimlanga inga le territory. E tusa le mata aupule e pe on tula i mai le aso mua te sema, o le tausanga e lua afes fuluono, ina ua pike nisi o whainga luenga to o dual immigration a tutuila. Le urunga li le nei, ia si me leke ta inafi, ma maori si pai, ma Molia nga ile wafu, ile meolo o yele le ni na o mi le aso. E tu sa ia le mata o pepe on fina wina le tua Leoleo, o lo tua ia inga i o inga nei, e pe ona tau ti poti wha ateo pe tope mai ile ne ununga li. Ina ia le mawhai ei ona mori maule wha fine le nei, e tu sa winga matanga, o lo tua ia ina whai ia e fiu Johnny Sainua, o se tasi o suisi ni o le official kovana i le na vai tau. I tau lau longa le whaamsinonga o lo whaali ai o le whawhine, sa nofo i a ingo Sainua. I mori maua nisi ala o whaingaluenga le ofisa o whemalanga inga. Na o lātou whaamauni ai, na awi nātu le runga li i le aso. E whaapea fia au mai whaati poti Samoa nei, pei tai. E le i mawhai, o na Samoa e le o mawhai o na uia au wala sao. E mawhai e o na ti poti mai tangata i Samoa nei. O le tai au nei, lea na whafonga ina i mori mau whaai ua le tua Leoleo. E tusa tua inga i pe o na whaia whaasanga i le sa avea mata i ulo le ofisa o whemalanga inga le territory o Mix Samoa. Le a fionga ia pese tā. Ia, le whafonga anga le atiru ai maise o lai a tātou paanga, ia o se taumwhainga nai ala i a tātou tala,
ia o mea lo o tutupu, ia i te tono se tātua tunu ne vai tau, mo se sian wha poponga i lea songa fua, pe a taita ina ilo o tau soi fua, ma se ola vai vai al au nei, ia i tu ina tua i pea, ma longo lo o tau pa ia, ma lo o tau malu, i mea lo o tupa, e mo te minei, wha manuia lea tua, fuafuanga leanga i atu wha inga le vai aso, tau wha soi fua.